Songkre Chawton Ben Khonta Krihini Karbi Anglong West Karbi Anglong Ben Di Mahasaw Kangkir ke Phaing Samjin Ben Kangkir Kichun Difu Civil Hospital along Difu Civil Hospital nurse atum Tharna Kangni Karbi Anglong Ben ke Thek Sermate multi talented atum Karbi Arad Phanong Mekewan Kanya Timung Chikimo Football Championship ang dungkiti oke hai kitok ang dungkiti anong e hem kepon Kardom Karbi Prime Time along penili Vilibron Krupi non bior tang ton pen arjuik tha Karbi Anglong West Karbi Anglong la penti Mahasaw along ri Songkre Trogatum pen Phaikuni ni phai ingora Trogani Khonta Green an Kangkir ke phalo ing samjin pen si Kangkir ke pachun pon birta Katne se pherang kya tum pen Katne so sai hem pi along birta na pali Khonta Krihini an Karbi Anglong West Karbi Anglong la penti Mahasaw Kangkir ke phaani Difu subdivision ang Kangalong suluk soda ka birta abi ing samjin pen si Kangkir sai pachun pon West Karbi Anglong ahem pi hamren pen chenglong ahabartin along ta ingkir dun kling Gari motor pen hitikulat anta ingkir dunet pusip birta long La pen halapu bukajan subdivision ang Kangalong ta hitikulat anta ingkir er Kangkir ke pha song tum pen National Highway 39 ka chileng atwar pi gari motor ke pa cheleng long ledet jiaphan kilang chari padu All Assam Nurses Association atum pen dharna ke padupon along pacheton dunsi phaikuni ni phai ingora trogani Difu Civil Hospital along ke claim boma nurse atum pen ta Difu Civil Hospital asai hema thengno along dharna kangnia birta pherange pen birta nang pali Nurse atum pen dharna ke padupon along ki jong pon lake nurse puloti isiveta bainong nangji Nurse GNM la pen staff nurse provided nangji kadok ko phanta staff nurse pon et nangji Service rule staff nurse to nangji Anutira nurse staff nurse arpulong nangji puayu ke hang padu kado kawe soner cap an government along pen ke hang pon padu la soner cap ke hang jongsi nang pachun pi pe prote asai che claim clip si All Assam Nurses Association at pen Health Minister Government of Assam aphan pinpura lopajer pon pusi District Nurses Association maipi Sima Devi la pen dun maipi Rina ingtipi atum pen pachini বেছি কৈ দিছে 8700 বুলি দিছে আৰু আমাৰ কিনেক ৰাখিলে 6400 বুলি ৰাখিলে আৰু আমাক নাৰ্ছ বুলি এটা অৰ্ডাৰ থৈ দিলে আমাৰ ডিমান্ড হৈছে যে আৰপিখন কাৰেকচন কৰিব লাগে এক নম্বৰ কথা আৰু আমাৰ ডেজিগনেশ্যনটো আমাক ঘূৰাই দিব লাগে আমি ষ্টাফ নাৰ্ছ আগৰো হয় এতিয়াও হয় আমি পিছলৈকে আমি ষ্টাফ নাৰ্ছ সেই কাৰণে যদি ষ্টাফ নাৰ্ছ হয় তেনে সেম পোষ্ট সেম স্যালাৰিটো চৰকাৰে আমাক দিব লাগে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ প্ৰমোশন লিষ্ট বিলাক উলাব লাগে আৰু গ্ৰেজুৱেচন লিষ্ট বিলাক আমাক ডিসেম্বৰ ভিতৰত আমাক গ্ৰেজুৱেচন লিষ্ট বিলাক কমপ্লিট কৰি উলিয়াই দিব লাগে এটো ডিসেম্বৰ হয় মানে এভৰি ইয়াৰ 31 ডিসেম্বৰ আমাৰ গ্ৰেজুৱেচন লিষ্ট বিলাক দিব লাগে আৰু এভৰি ইয়াৰ আমাৰ প্ৰমোশন লিষ্ট বিলাক পাৰি কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ কি হৈছে 20 জুলাই 26 27 আমি ফাৰ্স্ট আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলো কিন্তু চৰকাৰৰ মানুহ আহি পিনি আমাৰ আলোচনা কৰি পিনি তেওঁলোকে কৰিলে যে ৰিটাৰ্ণ দিয়া নাই তেওঁলোকে আমাৰ দাবী মানি লম বুলি তেওঁলোকে মানি ললে আমি তেওঁলোকৰ কথা ভুল গৈ পিনি আমি আমাৰ উত্তৰ আমি কৰিলো যে আমি হ'ব আমি মানি লম তাৰ পিছত নেক্সট আমি আকৌ দিছিলো এবাৰ আমি এক পুৰা মানে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছো যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে আমাৰ দাবীবিলাক ৰিটাৰ্ণ কে নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ইনডিফিনিট আমাৰ নাৰ্ছৰ এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলি থাকিব আমি আৰম্ভ কৰিছো যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্দোলনটো ইনডিফিনিট চলি থাকিব হয় Banaras Hindu University main campus pen Hindi department postgraduate ang dengalong Karbi Anglong pen first class ke chipa uncheng abangphu Longbir ingti si phurki mo ke paman Longbir ingti alang likirajan ingti ka thar pen sangpi sunida hansipi asupolo 1993 aning kan thang chikloni phai hini ani amhang taxi bihega ko pen Kendriya Vidyalay anarege Guwahati alongsi Charlie Dun pen 2010 aning kan second division pen kebangdek chipa unlo la sobi College Angdeng Dalang Li Guwahati along Amat Cotton College pen 2015 aning kan second class pen chipa unsi puthot 2015 pen 2017 aning kan tan Hindi MA aphan Banaras Hindu University main campus along Chipalong Dunsi Charlie Dun Lola pen pining anke alang like mangason Karbi Anglong pen MA Angdeng Hindi department along first class chipa undun Lola pen Karbi arat anong nampa thelo alang like lo ke Charlie le ke thek chot la pukali bonta kaprek ason ta ke thek to
Alangli ke klem kedam a oralong Karbi khaya phan ke klem pon a harchi dopami. Alangli ke painting stami ke thek pika bangphu. Alangli ke plang pika hemari somar lapukali a hut pen ke tangka mahakawe pen katran chitongna. Bonta alangli arjan ki ke thek serado a hut pen apia po phan pasung se pin si ke charlia phan tangkanta painting mesi kachiri. Laswang bong pen Karbi khaya pharman stami alangli ke klem bong. Athe alangli ke mitha khaya phan chinghon pik alangli phan choro vegnanji. Lapen halapu difurong ni hak ward number 2 amikar borsing timung lapen sangpi lina intipia supi hunmilan timung pi alangli difu Don Bosco High School along Charlie Sik kebang deng along 3rd division pen chiponlo apithu Kaziranga English Academy pen higher secondary yang deng along 1st division English pen geography along letter marks chipalonglo apithu Amity Institute of English Studies and Research along pen American and African literature along 1st class pen parta German business language along sitame degree chipa undu lunch of takali communication skills and behavioral science ta chipa undun lola pen Banaras Hindu University pen English along literature in translation along 1st class pen chipa undun lo alangli bangsuri hinira pharu hini lo charli ari swejang angbong pen 1st class ang deng chipa undun si Karbia khai pen Banaras Hindu University 100 convocation card cholong Varsai kilong dun ke ning arong parpik lo pusi ningche Namalam sopor phan bir tamung taponik sina GR Infra Projects Limited Plot number 80 Brahmaputra Industrial Park Amingaon Guwahati 781031 Products bitumen emulsions coal mix emulsions PMB CRMB metal crash barrier thermoplastic paint and bitumen all grades etc MS Macro Engineering Authorized Dealer First floor, Cooperative Building, Difu Karbi Anglong, Assam. Contact number 9432533710 or 8638223203 or 8638441464. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs.
Ator Kimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo Piputhar Birtalong Wangtholo. Dilai Sports Association Batok Klamalong Paikunini Pai Nerkep Arni Pen Kipang Cheng Hini Angdeng. Kanya Parlep Timong Chikimo Women Football Championship Paikunini Pai Inkora Porni. Angdungkiti Patupantanglo. Angdungkiti Kipatupanalong Oke Hai Kitokatum. Dilai Government ME School Atumapan Ball Pumni Tapsi Chipahailo. Kihait aterang atumakan Asia Pacific Master Games along Seranong Ekilong dun abang pi Pukila Intipi Karbi Anglong Tinamas Council Speaker Long Kitimo Perangke Joycing Tok Bilaben Konsere Pote Benti Mongatupsi Nong Ek Nipajir Pombo Dilai Sports Association Pen Pukila Intipi apan Kehok Alopen Archu Pom Karbi Autonomous Council KSA Amai Pubarim Hunaram Ingtia Pan Paikunini Pai Ingora Chok Arni Mian Ki Pia Birta Perangi Pen Kartin Sasai Hempia Long Birta Nang Pale KSA Amai Pubarim Hunaram Ingti Kedamtang Paikunini Pai Ingora Pli Arni Si Arong Chewailo Alangli Mekki Chehut Arta Pli Kebra Nerkep Anvetla Alangli Chorla Pen Asupa Inu Dapan Pamote Kanglo Alangli Apor Pi Pen Arong Kachewa Jok Korti Ingjir Atona Rap Pen Ajir Bojir Piatum Aninga Duk Chipidun Rinti Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang EM Amor Singh Tiso MAC Tumdor Singh Ronghang Lapen Richard Tobia Tumta Humri Damsi Ahemasor Akoti Ingjir Lapen Atona Rabatumapan Aning Pathetika Mian Bidam Dia Prang KSA Tiripia Sahemalong An Posi KSA Mai Pubijoy Pepen Jalin Si Chipadidun KSA Long Kido Anclem Bang Pubang Piatum Stame Chitong Dunsi Ning Dukpen Ang DC Chipadidun Rinti Alang likedam tang surihini aningkan pen surihini rap haru aningkan an KSA Amai Pumansi Karbi Kaya Panche Song Pitekanglo Kalitang Joy Singh Hanse Lapen Khor Singh Hanse Atuma Men Pen Paikunini Pai Ingora Po Arni Arnitili Hinira Chitim Apor Pen Narlongati Pato Klamalong First Winter Football Tournament Kipang Cheng Pona Birta Perangki Pen Birta Napale First Winter Football Tournament Kipatu Kicheng Arni Rangsna FC Pen Rangsna Klama FC Atum Angmong Kipatu Kipang Cheng Ponalong Alhuyaman Ben Rongsar Jorang Hanse Ranger Babu Singh Narpen Cheng Lopen Anatum Chetong Dun Lapen Bangso Kipatu Along Kangsai Dunatum Mate Referee Atum Lake Maheshwar Singh Nar Het Singh Teron Muja Singh Rong Pilapen Rupom Hanse Atum Henlo Kipatu Kicheng Arni Kipatu Ponate Rangatum Nat Nata Kacheting Krubajok Kipatu Chedai Koilo Sitami Rangsna FC Atum Pen Ball Ipum Tablo Lapen Rangsna A Club FC Atum Pen Boli Pumnata Kipi Tekte that a job Kipatu Kicheng Arni Rangsna FC Atum Pensi Chipahai Ponlo Karbi Primetime Biota Bangila Panskangton Paniglo Dumi Thakmi Kurang Tu